Ibihe byiza kuri wowe wahisemo gukurikira BTN TV, ni wa mwanya mwiza wo guhimbaza Imana, ni wa mwanya mwiza wo kuramya Imana. Ni ikiganiro Gospel Hour, umwanya mwiza wo kuvuga kuri gospel, umwanya mwiza tuganira ku makuru ya gospel, umwanya mwiza tugenda tugaruka ku byiza bigiye bitandukanye birangwa muri Gospel Hour yacu y'uyu munsi ku cyumweru. Mbahaye ikaze rero. Je nitwa Senior Pierre Imana ishimwe, ku buhanga bw'ibyuma ndi kumwe na Ngabo nziza, abari utuma ibi byose bibageraho kandi amashusho aza ameze neza ndetse n'amajwi. Turamushimiye cyane. Uyu munsi rero ndaza kubagarukira ku makuru ya gospel atandukanye, aho turaza kugaruka ku gitaramo Alexis Dusabe ari gutegura mu Bubiligi, kizaba tariki 4 z'ukwezi kwa 4. Azabanamo n'abahanzi batandukanye, aho harimo Chance na Bernie, harimo Tracy na Patrick, harimo abandi ni benshi bano mu Rwanda azabana nabo, ariko ni ukwiziza imyaka 25 n'ubundi ari mu muziki, dore ko ari kwinjira muri 26. Ibyo byose turaza kubigarukaho mu kanya tugenda dusangira aya makuru twungurana n'ibitekerezo. Murakoze cyane, nishimiye kuba hano muri Gospel Hour. Murakoze cyane no Gospel Hour ni umuryango mugari, wiyumve mwikaze. Murakoze cyane. David turi kumwe muri BTN TV, ni umugabo, ni umugore, ni muntu ki, ni umuntu wavuga gute mu byiciro bitanu? David ni umusore cya mbere, usenga, icyo ni cya kabiri, uririmba, icyo ni cya gatatu. Watangiye kuririmba 2017, icyo ni cya kane, cya gatanu uri hano. David turi kumwe hano, ne uretse kuba ari umucuranzi akaba umuririmbyi, David ubundi akunda iki? Nkunda wenda kubera ko urumva hari ibyo dukunda mu byiciro bitandukanye. Nkunda Imana n'umuziki, gakunda abantu Imana, nkunda ibintu byinshi muri make, no kurya nabyo birimo. Ngira ngo mwamubonye David rero niwe tugiye kubana, agiye kudutaramira, ariko mu cyiciro cyacu cya kabiri dufitemo umubyeyi mwiza wagiye mu muziki akuze, umubyeyi wabigize umwuga, umubyeyi wagiye mu kuririmba biri mu mugambi w'Imana, ari isezerano ry'Imana riri gusohora. Nawe turamwakira mu kanya ku isaha y'isa 10:25 rwose turamwakira, nawe aradutaramira. Ewana murumva ko uyu munsi mbafitiye ibyiza byinshi. Reka tureke David adutaramire, cyangwa David twabandi twakira abantu kuri telefone baduheze ikaze. Nta kibazo, baduha ikaze kugira ngo turyiyumvemo. BTN TV alo? Rero numamagara uri mu kavuyo ntago biri buvemo. Numamagara uri mu kavuyo ntago bivamo rwose. BTN TV alo? Yego. Ninde? Amazina ni Jonathan Buzima, turuka mu karere ka Kamonyi. Mu karere ka Kamonyi mumeze mute? Turashimye. David wamubonye? David namubonye Ewana ahimbaza Uwiteka. Ijambo rimwe kuri we? Ewana David komereza aho ngaho, kandi imbaraga n'amavuta komeza waguke. Natwe turagushyigikiye kandi cyane. Urakoze cyane. Turirimbira akaririmbo kitwa bimenyekane kari w'Imana. Sawa, urakoze. Alo? BTN TV alo? Yego, wiriwe? Mwiriwe. Yego, duhereze ikaze mama, twatangiye ikiganiro. Ni karibu rwose kandi Yesu abamugisha. David wamubonye? Yego, urakoze cyane. Wiriwe? Wiriwe? Wiriwe neza. Duhereze ikaze, turatangiye ikiganiro. Ewana ikaze kuri uwo musore wacu David, abirimo neza rwose, kuraje. Ni Emmanuel Ndikirehe. Ikirehe mumeze mute? Kirehe turashima Imana akazuba kenshi. Birimo biragenda. Ewana birimo biragenda muzasura BTN turayikunda. David aturirimbira iyihe? Ewana indirimbo yose ari kuririmbe ko twumvise muri yose birimo amavuta irashimisha. Wakoze subscribe? Umva ubu nibyo ndi. Sawa, Uwiteka agumugisha. Tubane. Alo? Alo. Oui. Tuyisenge Martin. Ego twise duhikaze.
David namubonye nanjye kuri TV. Sawa urakoze umuhaye ikaze. Amuhaye ikaze bikomeye ahubwo cyane. Wakoze subscribe se? Atiriye indirimbo bitamenyekana. Sawa urakoze. Tubane. Ni benshi. Allo. Muduhereze ikaze twatangiye ikiganiro. Ikaze n'ikaze turabakunda. Yego, David wamubonye? Sawa urakoze cyane. Allo? Duhereze ikaze papa. Tabaye ikaze David wacu. Urakoze cyane. David reka dutaramire ku ndirimbo batangiye basaba Uwiteka mu umugisha. Murakoze. Reka bimenyekane, reka bimenyekane yuko Imana, reka bimenyekane, reka bimenyekane yuko Imana. Waturamburiye amaboko yawakomeye, byaramenyekanye yuko Imana. Watudubirije amazi mu butayu, byaramenyekanye yuko Imana. Watubereye ihumure mu mibabaro yacu, byaramenyekanye yuko Imana. Ureke n'uyu munsi, ureke bimenyekane, ureke bimenyekane yuko Imana. Reka bimenyekane, reka bimenyekane yuko Imana. Reka bimenyekane, reka bimenyekane yuko Imana. Reka bimenyekane, reka bimenyekane, reka bimenyekane yuko Imana. Uri Imana ikomeye, reka bimenyekane, reka bimenyekane yuko Imana. Watubereye ubwugamo ubwo byari bikomeye, byaramenyekanye yuko Imana. Ubwo twari twashobewe tubona iburyo n'ibumoso nta nzira, byaramenyekanye yuko Imana. Ureke n'uyu munsi, ureke bimenyekane, ureke bimenyekane yuko Imana. Reka bimenyekane, reka bimenyekane yuko Imana. Reka bimenyekane, reka bimenyekane yuko Imana. David arakoze cyane, umuntu adutaramira bukira bugacya no kuri kw'Imana. Reka bimenyekane nawe aho uri, ureke bimenyekane mu kazi kawe, bimenyekane yuko Imana ari Imana. Yo wubashye umukoresha wawe ubumenyekanishije Imana wamenye mu kazi kawe, kandi n'imbere ndetse n'imbere ya bagenzi bawe. Aho uri hose rero bimenyekane ko Imana ari Imana. David, indirimbo ivuze iki kuri wowe? Indirimbo ikintu ivuze
ni indirimbo nahimbye bitewe n'ibihe nari ndimo bitanyoroheye bitanibuka ibintu Imana yakoze byose. Ndavuga rero Mana, iri ni isengesho actually. Ndavuga Mana, n'uyu munsi menyekane ko ari wowe. Imana iguha umugisha rwose. Nawe niba ari Imana yamenyekanye, ugeze mu makuba, ugeze mu ntambara zitandukanye, Uwiteka akamenyekana ku ruhande rwawe, ukicara ukavuga ngo Uwiteka yaramenyekanye, uryandike muri SMS, twandikiye kuri WhatsApp tubwire ngo Uwiteka yaramenyekanye. Dushyiriyeho indi ndirimbo imwe. Abantu banjye barakomeretse, imitima yabo irashenjagura, twarizo ntacyo ubabwire ko hakiri byiringiro. Kuri ya misozi bajyaga bacira, ubu bahagenda baririmbiza amaganya, twariyo nkuru ubabwire ko hakiri byiringiro, haracyari byiringiro bituruka ku Uwiteka, twarizo ntashyo ubabwire ko hakiri byiringiro, twarizo ntashyo ubabwire ko hakiri byiringiro, ubabwire ko ndi Imana yabo, ntivuguruza, ko nanye ibisubizo byabo, bagume mu byo bizeye, ubabwire ko ndi Imana yabo, ntivuguruza, ko nanye ibisubizo byabo, bagume mu byo bizeye, twarizo ntashyo ubabwire ko hakiri byiringiro, twarizo ntashyo ubabwire ko hakiri byiringiro, twara izo ntashyo ubabwire ko hakiri ibyiringiro. Uwo aracyari David. Ngira ngo murumva ko afite icyo bita inganzo iryoshye cyane, noneho umuntu ari kuririmba ari we wikorera muri gitari, burangiye bizamura mwuka wera wanjye. David, ndagira ngo 2025 ni umwaka wari umeze gute kuri David? Ni umwaka wamusize iki? 2025 ni umwaka wabaye mwiza, kubera ko hari nasohoyemo indirimbo 6 biratwita EP. Yabaye nziza, abantu navuze ubutumwa nyine muri makeya, kubera izo ndirimbo narazikoze biranga, gusa ndashima Imana ko byagenze gutyo mu buryo bw'umuziki. Ikindi wenda mu rundi ruhande hari uruhande rutabaye rwiza, ariko ndashimira Imana ko nawe urangije ndamahoro. Byose muri makeya ni amashimwe. 2026 David aduteganyirije iki nk'abakunzi be? Ikintu naganyije wenda mu muziki, navuga ko hari indirimbo nshyashya zigiye kuza, hari ubutumwa bundi bushyashya Imana duhaye tugomba kuvuga, hari aho tugomba kugera, twiteze rero neza tudashidikanya, turabyizera ko harimo ibintu byiza kandi byinshi bizaza, muzabimenya n'abantu bazabimenya. Yego. Bo David, tugana ku musozo igice cyacu cya mbere cy'ikiganiro, tuzakugarura. Nta kibazo, ndabyishimiye. Hawe ikaze muri BTN TV, zagaruke dutarame, nitumara gutarama tuvuga urukundo rw'Imana. Murakoze cyane. Ikindi David, ijambo rimwe ku bakunzi bawe bagukurikira. Mbere na mbere ndabanza kubashimira. Ndashimira Imana ko ndi hano, ndabashimira namwe
n'ubuyobozi bw'iyi televiziyo kuba bwaratanze umwanya nk'uyu nguyu muri gospel ni ibintu mu by'ukuri biba ari byiza, muradufasha cyane, Imana ibahe umugisha. Ikindi abantu bakurikirana badukurikiye bagende kuri social media zanjye, n'ubundi nitwa David Mufasha, badukurikire bumve ubutumwa bwiza, badushyigikire no mu bundi buryo bashoboye bwose. Ikindi noneho cya mbere kuruta bumve bizeriye Yesu, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yego. Buri wese rero ashaka ubwo bwenge bwo kubaha Imana, yizere Kristo, ibintu byose biri muri we. Urakoze cyane. Mbo Kanita ni umuntu yaduhamagaye cyane, numva icyo ashaka. Wiriwe neza. Turi mu kiganiro Gospel Hour, nitwa Senior Pierre Manishimwe, ndi kumwe na David. Abihonye nabonye David. Yego, murakoze. Nitwa Mama Ingabire. Yego, Mama Ingabire. David twarabanye, ndamubonye ndishimye. Mwabanye he? Kacyiru. Yari umwana wanjye, ariko nkajya mbona afite gitari. Niko azi iyo nganzo ayifite. Yego. Mareze makandwaye, ariko nishimiye David, ndakwishimiye cyane gabanyijwe. Murakoze. Urakoze cyane mama. David rwose turagukunda cyane, uti nomero yawe yari yarazimiye. Ubwo se yamenye? Mama Ingabire. Ubwo ndamuha nimero yawe. Ndamuzi. Ndamukunda cyane, n'abana mu rugo turamukunda, n'umwana wacu. Murakoze cyane. Ndamuzi. Ndamuha nimero yawe muravugana. Nyagasani utaragukumbuye, kandi Imana ikongerera amavuta. Murakoze cyane. Ndamuzi. Alo? Ijambo rimwe kuri David turi gusoza. Abavandimwe, umurongo wa telefone ntabwo bikunze ko tumuvugisha, ariko David urumva ko Kacyiru wabaye baragukumbuye. Murakoze, mukomeze mudushyigikire. Amazina n'ubundi nkoresha ni David Mufasha ku mbuga zose, YouTube n'izindi zose zicaho ama audio ndiho. Badushyigikire mu bundi buryo bwose bashobozwa. Murakoze.